Cek.
Bahasa Mindar. Bahasa Mindar ke. Anika bahasa punika mabanten punika dados genahannya. Genahan reng bahasa alus, reng lengkara bahasa alus, lan lengkara bahasa Andap. Alin, sanewen pakai. Iki bener. Ini kurang kresek bahasa Andap, bahasa alus. Jadi kurang kresek. Tapi, kena sana
tingahan ring video punika inggih punika suba meli dagang mebanten bakat kumis kuda bang marok lakar hijau ngayah jani saja sing becek man pipes gede cerek kuangan jaja ajak nah ento ngae ajak nyen maro liwat ngelak timpal sing taen kemu seken iya antosan kejep orahan masuk enggal bedik enggal bedik baju nawang makelo ulung ngote lan kresek sanes selanjutnya inggih punika kruna alus wenten tiang jantos jebos kari mebanten punapi wau niki numbas kuda jangkep napi ten nggih hija ngayah sami malek siki sampun dados ambilan kanggo matumbasan kanggo kangge kan nah kanggo nika basa napi basaan kangge saking madue sarang ngeranjing kocap lali ngaryani jagi cingakin gandre becek jagi lunga ngambil ring jati mangkin kena kacunduk kena napi kena kena nika napi betul kena
kaping 6 Bang, kaping 7 Jani, kaping 8 Lakat, kaping 9 Maya, kaping 10 Mara, kaping 11 Saja, kaping 12 Sek, selanjutnya Becek, Man, Isenin, Ipes, Gede, Jenik, Kuangan, Tumis. Dan bahasa halus sane kapirangan tiang inggih punika Tikiak, Jantos, Kari, Punapi, Wawu, Cinakin, Niki, Lumbas, Jangkep, Napi, dan Inggih, Sami, Malik, Siki, Sampun, Dados, Ambilang, Kangge, Antumasa. Inggih nrika sane kapirangan tiang paling untuk sane video acen dulu. Nika wau presentasi rek kelompok ini kelompok 1. Mangke tanduran malih ya dados nika sane prasidayang pelajaran tiang ampura training wenten oleh sane kaucap tiang lan sesemu sampun miramit sane tiang ucap lan nika wau presentasi majang ring kelompok ingin siram sane kelompok sane terakhir iki kelompok siram nggih terus maju Riki titian jadi presentasi ini krono sane kau bekar ring YouTube. Ini punika krono anak. Kaping siki subuh, kaping alih meli, kaping 3 dagang, kaping 4 badan, kaping 5 bakat, kaping 6 kumis, kaping 7 kuda, kaping 7 bang, kaping 10 lakar, kaping 11 ide, kaping 12 nanya, kaping 12 janis, kaping 14 ada, kaping 15 sim, kaping 16 besik, kaping 19 tipis, kaping 2 masa gede. Dan kita jadi macam krona alus. Ini nika kaping siki tiang, kaping kalih jantos, kaping 3 tebos, kaping 4 kari, kaping 6 punapi, kaping 7 wawu, kaping 7 cingakin, kaping 10 ude. Punika wau presentasi ring kelompok terakhir atau kelompok sudah 6 nih kelompok 6 nika ingat Semua untuk galak punika presentasi saking kicang ini susu. punika wau sampun presentasi samian kelompok 1 sampai kelompok 6 nggih. Samian makarya nggih pamitutanane.